Om Swastiastu, rahaja ngatarang titiang majang ring semeton sarang sami, sane mangkin kelompok belajar basa Bali titiang wenten ring SD 2 Penebel. Tim titiang antuk ngaturang panganjal yumat, urusan punika melajah meketekan dumun. Risampun usan belajar meketekan kelanturang raris antuk nyinayang angge utawi memperkenalkan diri. Napi mawinan suka dipuniki duaning titiang wau nanin apisan manten rahina sene mangkin ngawit pelajahan kelompok belajar basa Bali ring kelas 5 niki. Sampune katurang materi, ngelantur haris alit-alit melajang nyinayang angge ring depan utawi ring ajeng kelas. Pada Aureliana Devi, titiang kelas 5, titiang saking Penebel kelas, titiang Meyusa Solas tiba. Pasal titiang pada Syekh Muhammad Saraswati, titiang kelas 5. Om Swastiastu, wastan titiang pada Abdul Qasim Titiang Ratimi, titiang kelas 5, titiang saking Hubung Penebel. Swastiastu, wastan titiang Igusti Ayu Putri Zianarita Gemilang, titiang kelas 5, titiang saking Diau Kelot, titiang Mayusa Dasa Tiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastan titiang Ayu titiang kelas 5, titiang saking Penebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastan titiang Alfian Hidayat, titiang kelas 5, titiang saking Petung, titiang Meyusa Dasa Tiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, wastan titiang Ayu Putri Dewi, titiang kelas 5, titiang saking Pandang Gasbung, titiang Meyusa Solas tiba. Titiang Nasibatul Bimano, titiang kelas 5, titiang saking Pandang, titiang Meyusa Dasa tiba. Om Swastiastu, Nggih, wastan titiang nggih. Om Swastiastu. Sekadi asa punika rahina sane mangkin puputang titiang dumun.